Dragi moji školarci, nakon videa koji sam stavio na YouTube što se tiče trika sa brojem 9, matematički trik s brojem 9, želim s vama da podijelim jedan trik koji je, znači, super, trebate ga dobro uvježbati prije nego što pokažete drugima da vam uspije. Ja ću sad da vam objasnim o čemu se otprilike radi, pa ću vam na kraju videa objasniti u čemu je stvarno trik. Znači, ovaj trik ja sam naučio u vojsci. Radi se o sabiranju i o tačnom rezultatu na kraju. Ajde da počnemo. Recimo, sad ja glumim vas u stvari. Evo, ako vi pitate prijatelja da vam da jedan petocifreni broj. Znači, petocifreni broj je 5 cifara, ali tako? Znači, može se raditi sa 4 cifre, sa 3 cifre i tako dalje, ali ja pokazat ću sa petocifrenim brojem. Već minuta otišla, a ja objašnjavam, ništa moram požuriti malo. Recimo, vaš prijatelj kaže broj 5, 4, 8, 7, 6. Znači, nije bitno, može biti koji broj, koji god da bude broj. Ako vam kaže, znači, ovakav broj, pišite rezultat. Ja ću sad napisati rezultat ovdje, konačni rezultat. Znači, ja ću morat sakriti da vi ne vidite, znači, da to bude na kraju baš tako. Evo ovako, sad ću napisati rezultat, pišem ga već. Evo ovako, sad moram malo približiti, pošto sam ja sad napisao broj da se ne vidi gore. Sad vašeg prijatelja pitate da vam da još jedan petocifreni broj i vi pišete onda. Recimo on kaže 3, 2, 4, 5, 1. To vam je rekao. Sad je, izvinite malo mi drhti ruka, sam snimam i gledam da ovo gore ne snimim rezultat. Znači, vam je rekao taj broj. Sad je na vama, znači, nakon što vam je prijatelj rekao ovaj drugi broj, na vama je da vi napišete broj. Znači, vi pišete 6, ali ja ću na kraju objasniti zbog čega 6, zbog čega sad recimo 7, znači 5, 4, 8. Evo, sad kad sam ja napisao, vidi ove osmice, kao da nikad u školu nisam išao, nije problem. Ajde, vidi, uglavnom se vidi ova petica malo. Nakon toga, vi kažete vašim prijatelju da vam da još jedan broj, petocifreni naravno, jel? Jer recimo on kaže 1, 2, 3, 4, 5. Evo, vidite kako ja pišem, to je katastrofa, ali nemojte mi zamjeriti. Bitno je da sad nakon ovog broja, opet što je prijatelj dao, ili prijateljica, ili mama, ili tata, šta ti ja znam, brat, vi napišete još jedan broj i to je zadnji broj, znači tu se sračunava. Znači vi pišete, ako on 1, 2, 3, 4, 5, vi napišete, znači 8, 7, 6, 5, 4. I to sad sabiramo, jel? Ajmo na brzinu. 6, 1, 7, 6, 1, 7, 8, 15, 20, 24. 4, pamtimo 2. 7 i 2 su 9, što smo pamtili. 9, 14, 18, 22, 27. 7, a 2, opet pamtimo. Znači 8 i oni 2, 10, 14, 19, 22, 28. Znači 8, a 2, opet. 4, plus ona 2 su 6, 8, 15, 17, 24. Opet 4, a 2. 5 i 2, 7, 12, 18, 19, samo malo. 2, 7, 10, 16, 17 i 8, 25. Ja tačno. Malo sam se zbunio. Znači, rezultat je 254.874. Ja sam taj broj napisao tu. Sad na brzinu, pošto je već video skoro 5 minuta, da ja ne bi tu previše vas zamarao, da na brzinu objasnim kako sam došao do ovog rezultata. Znači, kad vam prijatelj da ovaj prvi broj, vi napišete rezultat. Ali kako? Ovako. Imaju dvije fore u ovom računanju. Jedna je na broj 9, a jedna je sa rezultatom. Jer 9 je matematički, znači, jedan magični broj, tako ja ga nazivam.
sad recimo, ovaj rezultat, kako sam dobio ovaj rezultat? Ako vam prijatelj recimo da 3, 5, 9, 7, 6. Vi pišete rezultat ovako. Uvijek dvojka prva. Znači, naglašavam, uvijek dvojka prva. Znači, ponavljate onda ovaj broj. Što je on dao? 3, 5, 9, 7. I oduzmate od zadnjeg broja, od šestice, oduzmate ova dva što smo stavili. Znači, oduzmate, stavite 4. Jel' tako? E sad, ovaj broj i ovo je rezultat. Ovo je rezultat. E sad ćemo, pošto smo ovdje stavili, vidite da je tako isto, znači 5, 4, 8, 7, 6, išlo je 2, 5, 4, 8, 7 i oduzeli smo, znači, od dvojku od ove šestice, znači broj 4. E sad, kako? Onda vi pitate prijatelja još jedan broj, znači prijatelj. Rećemo ovdje prijatelj, prijatelj, vi, prijatelj, vi, da vam bude lakše, ovako. Znači prijatelj, prijatelj, vi, prijatelj, vi. Dao vam je prijatelj ovaj broj. Vi pišete sad vaš broj, ali vaš broj ne može biti bilo kakav. Vaš broj mora da bude da na prijatelju da se sabira broj 9. Vidite ovdje, sve 9, 9, 9, 9, 9. Ako mi je prijatelj dao 3, vi pišete, znači 3, 2, 4, 5, 1, ide 6, jer 6 plus 3, 9, 7 plus 2, 9, 5 plus 4, 9, 4 plus 5, 9, 8, 1, 9. Sve mora ići na 9. Kažete prijatelj da vam da još jedan broj. Znači, on vam dadne 1, 2, 3, 4, 5. Idete opet na 9. Sve računate na 9 i potpišete i sračunate i mora biti taj rezultat. Znači, ovdje sad kad bi nastavili računati, dole, ovaj rezultat bi, ovdje bio bi taj rezultat, znači po ovom. Znači, ja nadam se, malo sam bio brz, dobro uvježbajte trik prije nego što ga drugom pokažete. Znači, bitno je kad vam da prvi broj prijatelj, da vi već pišete rezultat. Tako što sam objasnio, znači. E sad, ima još jedna samo mala caka. Znači, ako vam prijatelj da broj gdje je 0 na kraju, znači da vam broj recimo 2, 8, 7, 6, 0. Je li to petocifreni? Tako je. Vi pišete 2, znači 2 uvijek ide 2. Znači, opet ovaj 2, 8, 7. I pošto ne možete oduzeti od 0, je li tako, 2, to bi išlo u minus 2 onda. Idete ovdje 58, oduzmate od 60. I tako dalje, tako dalje. Znači, pokušajte to, lajkajte ako ste uspjeli trik, ako ste nekog iznenadili. Nadam se da hoćete, pošto ovaj trik ja sam pokupio u vojsci i platio sam ga, pravo iskreno da vam kažem, pošto sam baš bio zainteresovan kako ide to. Platio sam ovaj trik i meni je uvijek uspijevao. Znači, vi uzmite, dobro uvježbajte trik prije nego što pokažete drugu. Lajkajte ako ste uspjeli, volim vas, čao čao.